بله هر لسر وی بابته کوی رو سالوگر دهانی آرمانج کرنا شهید نصر الدین برهک جالی ملیس نبات بده و از این خبر خود میوان خبر برس منال حسکوش رو وکار سیاسی برس منال برسامیا یکم اوه 10 سال لسر ترور کرنا شهید گوتنا راستی در بازبن حتی نها توانبار آزادن نهاتن سزادان گوتنا تا لسر وی که چیه و افنیشانا چیه کو پارتیا یکیتیا دموکرات توانباران سزا ناده هر کسی نهف نرین بجیره تی ارمانچ کرن دەستپێکێ دەڕێز و سلام ji بۆی وا ji بۆی تەماشەوانە ئەم بەژنا خوا بەر شەهیدێ کورد و کوردستانê ditewênin û di nav wa de jî kê şehîd Nisredîn Birhik û serwerê şehîda Barzaniyê Nemir îro roj dema ku em werin vê bûyera guhata kirin em şîrove bikin em ê bizanibin got di şexsê Nisredîn Birhik de dixwestin got mafê gelekî mafê milletekî teror bikin yanî bi erebî dibe ixtiyala siyasî ixtiyala siyasî di mefhûmê xwe de ixtiyala qediyekê milletekî dozekî ye نسبەتی پرسا گوت دبێژێ حتا وەکە vê gavê çima nehatiye zelalkirin di hemî dîroka dinyayê de di hemî enzîmê diktator de yan jî di grûpê çete mafya de ê weke PKK got di nav wa de duê rêzê de ye yanî tarîfa PKK û kesê pêre nehewce em şîrove bikin grûpek çete mafyaya di vê derê de tema got dibînin kesekî xwedîrol bê dengê wî di nav millet de bête bihîstin ew kesana karê bibête millet bikête ardûyê şoreşê û gur bike çi bi şêweyê demokratî bê çi bi şêweyê zanistî bê di wê derê de dibête armanc lê tu werê bêjê çima nayêne cezakirin ji ber got dema got tu dawa ceza bike gerek wê çaxê tu dawa cezakirina PKK bi giştî bike ne got ji ber ne şexsekî ne ew şexsê got raştiya tifingê yan jî Kelençkofê gule verdaye şehîd Nisredîn Birhik ew berpirsyar berpirsiyar ê got ew şiyandiye got wê karî bike û ê got ew şiyandiye destekê rejîma Sûriyê ne destek qendîla hişkere û zelala tiştekî gotibêjê veşartî tuneyê di meselê de بله برز منال د سردما ملیسین پیاده ده دماکو شهید نصر الدین برهک هات ارمانچ کرن دوی دمی ده شهید نصر الدین برهک پشتوان بو شورش سوریه را گله کورجی د سردما رژیم سوری ده راستی بن پیکران راستی گرتنه راستی همو جورن بن پیکران جالی رژیم سوری و هاتن جبر وی کیجی بجداری ده شورش ده کرن ل ریوبریا پیاده ریوبریا که کردیه جبر چه خباتکاران یکو بروانی د بردوزا کردی ده دکن یکو پشتوان شورش سوریه را بلا از بهتر فوکسی بخم لسر کو جبر چه شهید نصر الدین برهک جالی ملیسین پیاده و هات ارماچ کرن و ترور کرن برس منال ادنگیتا تیمک بەزێ نسبەتی دەماکۆ ئەم بێژن divê derê de şoreşa Sûriyê heker şoreşek aştane mavana bawerken hane îro rejîm hebû ne grûpê çekdar û ne mafya û ne Daeş û ne ev grûpê dîtir ki êldûv hebana. Lê êgo plan danî rejîma Îranê bi rejîma Sûriyê re û çawa ê şoreşê xine şoreşeke çekdarî ji ber ji aliyê şoreşê çekdarî ji rejîmê saladar û diktator ve pir sehele goçek bikête qada û meydanê de. Ema nisbetî tevgera siyasî Kurdî ji dema got ava bûye heta weke îro tevgerek demokratî aştîxwaze destê biratiyê dirêj dike tim û tim bi gelê dîtirkê re dawa mafê xwe rewat kê mafê milletekî li ser erda xwe dîrokî di vê derê de jî kê careke dîtirkê ez dibêjim kesê gotirwerê li meydanê meyzênê piştî 2011 û berî wê jî kê di Efrînê de kesê weke Abdulhamîd Zêbarî û berî wê na di Kobanê de ew ê mala Nihsan Axa bê çawa bi destê PKK hatine terorkirin û di pey wê nare wextê got em werin meyzênin li terorkirina Meşûq Xiznewi û Mişal Temo û Nisredîn Birhik û bavê Candî û bi seda û di pey wan re revandina kesê weke Behzet Dorsin û Emîr Hamid û bi dihê kesê wiha tê bisanibê got di vê derê de îro roj heker kesin hatine binçavkirin yan kesin hatine terorkirin di rastî de îrada gelê Kurd ji destê wî naxistin. Îro hatin milletê Kurd bi temamî teror kirin bi vê kiryarê hene û ev yek ji armanc bû armancê got rejîmê bi rengekî zelal û hişkere û diyar dever Sparta va kesê hene ji bo karibin nehêlin di deverê Kurdî de ji ber em hemî dizanin piştî
او بيورا قول ديجي حمزه الخطيب كرن رقا دا شورش يعني دمستراشونا دوا يا هري مزن استي سوريا حميده دمستوا سوريا حميده دباجاري قامش له دبو يعني ملت بهزاره دركه كولاني قامش له وباشتي وازاديه وحياتك ديمقراطي وما في قال لك باكرن دفي در ريجيمي بهشكره وزلال ج دستك خوخست جو بلابتن ودستك جوار بزلالي بيك اني وافرنجي تيروري هاتا بيك انين ومخابن ملت كرد براستيجي كي كتا ضعيف بونه كده كتا فرصه كده اسكارن بيجم حتى براديكي دي تيرور كرنا فادا ملتك هاتا تيرور كرن بله بريز منال اجد خوازم بحثا ويا كي بكم د سردما رژیم ده خباتکاران راستی گرتنی دهاتن لی د سردما میلیسن پیاده ده راستی ترور کرنه رواندنه گلک جوان هنه حتی نهاجی بیسر و شونن لیستک دریش هیا جناوی رواندیان امنکارن که نها بحث بکن لی اگر تو بهتر برابرتیه بکید جبرچه د سردما ریوبریه که کردی ده آستا بن پیکرنان بلند بویا دفي دريدا از براستيجي كي ريزو حرمت جبوي اخافتنا قوت دبيجي ريخستنا كردي بس جبوي من ريخستنا كردي قد تنايا دوزا كردية تيدتنا ننافي خاباندنا كردية تيدهايا بيچاوا دمي ديرو كيدا اجينا خوازم قلقي باش دفقرم بيچاوا دجمن كرد خاپاندن دبن سها ناوی کردیت دو امکرنا اردو جشورش خوی بقریجرا ایرو دماغو پک که هاتا آواکرن دبن سها ناوی رزگار کرنا کردستان د ملت کرد توانبار کر یعنی ایرو تروشا کردی بگشتید میزنی دو که امورن لوی پارتی میزنی چه دوزا خوی کردی های یعنی که چه دوزا که کردایتیت ده سه دماغو ایرو تد میزنی داعش دبردن و لفهاتنه دکن دبیجن یعنی پرورده اخلاقی و انسانیش بته خسرم وابردن لی کسی کرد ایرو زندانان دای کیوانا زارو کیوانا مالبات و لسر و حیس را دبارین چار صالح مسلم بدفع خود بیجه تشتکی می کردایتی بهدوره تونیا همی سرکردای پککی و پیاده و گروپی بوابا گریدای دبیجن آرمانجا ملگور فلسفه سروک او جلان آرمانجا دیمقراطیت و براتیا گلای لسر حساب گلی کرد یک خالتن از دریا ورد خوازم اجتماع شفانا سیاست مدارج ریخستن کردی ایگو دبیجن او ریخستن کردیا برای یک بالگیج برای بینن برای یک خالج مرا بینن گو او ریخستن کرد و تمثیلا کردی و دوزا مافی کرد که برواجی وینا بگشتی افهاتنا گلی کرد توابکن جبرویجی وکا مشترا آنی زمان رژیم د ترسات دفره کردی دا روشا کردی یک بو ریخستن سیاسی کردی یک بون کاری بون مالا کردی بی یک هلوست بی یک و دمستراشون مزن رابن رژیم صلاداریا قندیل دریا ایران را پیا کر و ترور سیاسی دست پیکر و دست کشتنه کرن بی چاوا رو بنیرو مالباتا که مالا بدرو قام شده ترور کر چاوا دعاموده دا حتى بزاروك وختيارا تيرور كرو كشتن دو عفريني دا برج عبدالو دا دو كوباني دا يعني اف راستي دفيم زلال بكن نابي ام بي بارتيا كردي جبر اصلا تظلميل واتكي جبر او قوي قوتنا بارتيا كردي قبول لكن لسرخوا باش برز منال درباره ناف ديمقراطيات بهمو دزگهن ويفا ناف ديمقراطيات پیوته کرن هروها ناو دیمقراطیت ناو پارتی نوی جیته گوتن ده همان دمه ده هر کسی نهف نرین جیر و مدیاکار سیاست مدار سرکرده تین رواندن به سروشون دمینن گوتنا تل سروی کی چیه؟ براستيجي قوتنا بالسرفينا أفحبكي يعني دماغو ملتي كرد فيمنا كربي أب أخافتنا ديمقراطيتا قو بيت باكن بيكنينة وقت ديمقراطيتا صدام حسين وأسد دماغو ده البجارتني خدا صدج صدي دنگ تارين باشا دوهي داري دا قلو قذافي صدام حسين اسد افكاسي ديمقراط حزبي بعد بكسا كيش بالديمقراطيات اصلا تنا دايكا ديمقراطيات ازم ديمقراطيات نا اخافتنا نكراسا كامرون خوخي ديمقراطيات دفيت ذهنيه وميجي انسانه دفيت دانوستانتني انسانه دفيت قبول كرنا انسانه خوارنو فخوارنا انسانه تحرمت بكي باشا تشاوا ايرو الديمقراطي وتاتيا كسا كي قبولنا كي تشاوا الديمقراطي نافا خدا كسي وكا محمد شنر وكسي بده وهات جهوالي خود تيرور كرو تكشتنش بوي قوتنا اخافتنا كقوتنا كآزاد ايرو هكر ديمقراطية الجنبكة كي بوكا قوب عربي بيجي ويش اخي لا على الديمقراطية الا السلام ديمقراطية بكا كي ديمقراطية بعث وكفنا برستي
طهراني اف ديمقراطيتا كشتن ويران كرنو تالان كرنيا ايروت الديمقراطيات ام بيجن ديمقراطيتا كمطلق بقشتي بلكي دولاتك وك السويد نبي لي بكيمايت دبيزين ريخستني ديمقراطية فيدي رش صدي كاري تشلي بيني بينجي بيني سهي بيني بلوكي سياسي بهدورة آفابكن حتى ريخستنا كي آفابكن يانجي كي ريجيما كي آفابكن ايرو بكي كي هاتيا بكس جي برس بكي خصوصا صلادار وخوختا خدكي كردستاني وكردستان دريا خيانة وعمالة دفروت الرجيم داغر كر افكار كاري ديمقراطية يانجي كاري الكرنا ما في قلقيا باش برز منال هفدمه بردامی هبونا دسالات دست ریوبریا پیدا میلیسن پیدا کو بن پیکران دکن لبرانبر کس نایس زادان دادگه کرن تنیا گلو پیش روزا روشاوای کردستان دی چبا و چبا شواره کرن داکو ایدی ریگری لوان پروسیان واره کرن چرا واندر می چه ترور کرن با دەستێک دە قەدەرە ملەتی کورد ئاوا بوو گۆکەتە نەقەبا دەولەتنا دەگۆ ئەو دەولەتانە هیچ شێوەیەک شیوەتی ئەخلاق و ئینسانیەت و ضەمیر جەموەتنەیە کولتورا کوشتن و تاڵانکردن و وێرانکردنەیە divê derê de jî kê wextê ku îro tu di meyzênê dema got tevgera siyasî Kurdî ji salê pêncî heta weke îro berî wê jî şexsiyetê Kurd dawa doza gelekî dikirin di vir de PKK xwe hata salat xista salatdar û bi vî şêweyî kir PKK îro li ser kuştin û xînê maye û gelê Kurdistana Sûriye vê rastiyê نقول بينك هاي بس مخابر وكا عرب دبي متاخر مساله دقها يعني بس بري مساله زندانا حسيتها تشيبي ام حمود زانن حتى بهوالي بككي جي بككي قهانا حدكي نما كاريبون تحمول بكن جويران كرني جبرشيبوني فقيربوني جقرتنا رجنمافانا ج حميش شوي وقت بيجي خرابي كانين هاتن افشانويا صناعه تشيبو حبسا حسيتها رحكي داوا لأفرح جارك دي تركي نما كاري بردوام بكي ملتي كرد فيب آستي خرابي تفقرا سياسي كردي دفيب هسترو بقوتر بي دفي في تيرورا سياسي لبر چاف ديني بيچاوا دريا كسي وكا نصر الدين برهك دا دخواستن قلقي تيرور بكن ملتكي تيرور بكن دفي روجنمافان ونفيسكار وقلي كرد بآركي خرابي اف آركك ديروكيا اركي اخلاق وضميره للدجي تيرور وقاتل خوين مشي قنديل دركفن وفي كاري هانا شر مزار بكن قال لك سباس جبو ميفاني منها بريسا من الحسكو شروفكاري سياسي لسر شروفين كوتا دانما سلاح ت حليناكي سلاح هر نخوشيه زي تركي هر ايشايه جد تركي امجي بيت بيشا يعني تر هر دمجي كم هون حضور مني او راسه